Nurgeldi Quruluş Kompaniyasi Salqin Tör 2 turak joyin belgilengan vaqtda topshirib berib, el ishonimini arzidi. Salqin Tör 2 turak joy kompleksining batir algan qardarlar ochqichlarni qo'lga olib, quvonchi qo'ynuna batpay turgan uchura. Biz mıyzamды taq saqtab, kerekli dokumentlerdi to'liq bitirib, jana vaqt merchemin to'g'ri tandadik. Oşonduktan qardarlarımыздың aldında жүзүбүз жарык. Башкы девиз убадаға тақ, аманатқа бек болу. Негизги мақсатыбыз турак жайды ээлерине уагында тапшыруу. Сапаттуу бүткөн курулуш биздин абирибиз жана келешегибиз. Кардарларыбыздын ишеними биз үчүн ыйык жана баалуу. Нургелди Курулуш Компаниясы ар бир адам жайлуу жашоого акылуу.